Ki ngā take hā kina inaia nei, kua timatara ngā whakangungu a te kapawhitu pōro o ngā Crusaders. Ko tētahi ōpango Māori o te tīma nei I taka ki te he I tērā tau. Engari he tau hou tēnei, e tai ai eia te whakarauora I ai anō. No te rangi nei ka timata te whakaharatau tuatahi o ngā Crusaders, me te aha ki ana te tīma nei I ngā ōpango Wikitoria o te ipuwhitu pōro o te ao. Getting back into it, getting some rugby under our belt, and yeah, it's good to be back in Shaky Lane. Engari mō tētahi o ngā ōpango, mō Zach Guilford, kaore he wāhi I tuatu mōna kia kore anō ia e taka ki te he. I guess you got to hit rock bottom to bounce back up, so I don't want to make any mistakes again, and I think being in this environment will improve me as a person. I te marama o Noema I taka tēnei uri o Ngāti Kahungunu ki te he nā te poro haurangi I te mau te reo rarotonga. Kua rua marama ia e whakaauraki ana I ai anō. I didn't realise that I had to be a role model to the younger children and the people throughout our New Zealand community, and that's a lesson I learned. Ko whakakorea tana tākaro I ngā kēmu e whā tuatahi o te tau nāna mahi poro hea. Engari ko te mea nui ki aia, ka whai wāhi tonu ia ki te hāpai te tīma. I'm actually a pretty well paid water boy at the moment, so I'm doing a bit of that and a lot of rehab with our physio John Roach, so it's all good. Ko whakakorea hoki tana inu waipiro mo te paunga o te tau me te tumanako mā tērā e hiki anō tana wairua me tana tākoro hoki. Te he mararau hihi, te karere.